Gudarja Radio Rjatezeš Moskovi dekan. Slav u demo bkhir gudarin delal. Radio Rjateze hund karin bibin toro interneti bvi navu nishane. Malpera rjateze.com İro şemiye 19 İluniye. Gudarja dengo bahsin haftiyye ke bekan. Kriza serokatîr Başûrê Kurdistanê di dome û partiyên şerîkên hikûmetê pêşemê cara heştiyamîn ser vê mijarê civiyan. Berî vê hevdê îlonê civîna partiyên şerîkên hikûmetê yên Başûrê Kurdistanê ser krîza serokatîr dest bi karê xwe kirin. Hat zanîn ku yên ka Goran, Komel û Yekgirtiya İslamî ji pêdekê re gotine em razî ne Barzanî 2 salê din jî serokatiyê bike. Lê bi şertê ku piştî van 2 salan Barzanî bi yek carî xatir serokatiyê bixwaze. Yenka Goran, Komel û Yekgirtiya İslamî du merc dane pêşiya pêdekê. Serok deshilatên kêm ji alî gelva were hilbijartin, serok deshilatên zêde ji alî parlamentoyê ve were hilbijartin. Pêdekê guhartin û nerbûna helbesta ji alî partiyên berember dibîne lê dibêje. Helbet em dixwazin serok ji alî gelva were hilbijartin. Lê di mijara deshilatan da em ê niqaş bikin. Jalekê din endamekî rêveberê Yenkê gotibû eger pêdekê di civîna îro da nermiyê nîşan nede vê demê civîna îro di civîna daviyê be. Hema vê rojê Partiya Demokrata Kurdistanê helbesta xwe ser pêşniyara her çar partiyên şerîkê hikûmetê Yektiya Niştimaniya Kurdistanê, Tevgera Goranê, Yekgirtiya İslamiya Kurdistanê û Komela İslamiya Kurdistanê derbarê krîza serokatî Herêma Kurdistanê da ragiyand. PDK tu pêşniyarekî qebûl neke ku encama vê ev bû ku Herêma Kurdistanê serokek bê desthilat hebe, belku çêtir ku serokê Herêma Kurdistanê rasterast ji alî gelê Kurdistanê ve were hilbijartin û xwediyê desthilat be û herwiha ev yek jî eşkere bû ku PDK razî ku serokê Herêma Kurdistanê berember Parlamentoya Kurdistanê hinek berpirsyarîtî hebe. Gor agahiyan PDK heftiya bêl ser pêşniyarên her çar alî partiyên siyasî dicive. Lê ev jî eşkere nabe ku PDK pêşniyarên man aliyan razî be. Herwiha derbarê vê mijarê de berdevkê fermî PDK daxuyanîkê de got. Em wek rêkareke exlaqî û rêzgirtin bû pêşniyarên her çar aliyan gotûbêjê ser pêşniyarê wan dikin. Lê nêrîna PDK eşkere ye ku ev ji xwe di pêwîstiya hebûna serokekî bihêz û xwedî desthilat li Herêma Kurdistanê û hilbijartina wî ji alî gelva dibîne. Berdevkê PDK herwiha daxuya kirin. Pêşniyarên me hertim wekerî û zelal bûne. Çimkî me hertim gotiye ev nêrîna me ye û eger me li ser wê li hev nekir, bila gel biryarê li ser nêrînên me her du aliyan bide. Pêşniyarên her çar partiyên çi bûn? Yenkê Goran, Yekgirtî û Komel dawî helbesta xwe da du pêşniyar bi merc ve xistibûn pêşberî PDK. Gor wan pêşniyaran PDK pêwîst e yek ji wan her du pêşniyaran bi mercên wan ve qebûl bike. Pêşniyara yekem serok ji alî gelva û bawayîk rasterast were hilbijartin. Lê gerek desthilatên wî kêm bin. Pêşniyara diyam serok ji alî Parlamentoya Kurdistanê ve bê hilbijartin û xwedî desthilat be û li hember parlamentoyê jî berpirsyar be. Serokê Dîvana Seroketiya Herêma Kurdistanê Fuad Husên ragiyand partiyên siyasî hêdî li ser krîza seroketiyê li hev dikin. Civînê de behsa şerê ragiyandinê yên partiyan li hemberî hev de hat kirin û biryar hat dayîn êdî partiyên siyasî di medyayê da yerîşê hev de nekin. Roja pêşemê heştiyamîn civîna partiyên şerîkên hikûmetê ser krîza seroketiya Herêma Kurdistanê xilas bû. Piştî civînê Serokê Dîvana Seroketiya Herêma Kurdistanê Fuad Husên sernaweroka civînê agahî da rojnamewanan. Ewî diyar kir ku di civînê da li ser pêşniyarên Yenkê Goran, Komel û Yekgirtî yên ser pirsa hilbijartina serok hat axaftin û got. PDK yek ji wan pêşniyaran wergirt û dê li ser niqaş bike û bişêvire paşê bersîva aliyên din bide. Fuad Husên anî ziman ku roja dişemê 21 Îlûnê de dê civînek berpirsyarên medyayê yên partiyên siyasî û Başûrê Kurdistanê re were kirin û hişyarîn pêwîst were kirin. Sêşemê Serokê Herêma Kurdistanê û Serokwezîrê Kurdistanê pêşwazî li şandeke payê bilind ya Amerîkayê kirin. Baylosxanaya Amerîkayê li Iraqê daxuyanîkê de behsa serdana şandeke Wezareta Derve û ya bergirî yên Amerîkayê bû Herêma Kurdistanê û civîna wê li gel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dike û herwiha wan piştgiriya welatê xwe bû Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî nîşan daye. Divê daxuyanî de hat ragiyandin Serok Barzanî û şanda Amerîka gotûbêjeke bi berhem encam dan. Ev jî derbarê astengiyên ku rastî Iraqê tin herwiha rola hêzên pêşmerge bilind hat nirxandin. Şanda Amerîkayê li gel alîkarê Serokwezîrê Kurdistanê Qubet Talibanî û Wezîrê Çavkaniyên Xwezayî Aşitî Hevramî jî civiya bû. Baylosxana Amerîka ragiyand Amerîka soz daye ku alîkariyên teknîkî bide Wezaretên Aborî yên Hikûmeta Kurdistanê.
برپرسیاری پیوندین در و ین پدکی همین هفرامی دیار کرد که دوی پرسگری که کرد بریا آشیتیان واره جارا سر کرن و شپکیشی خواست ری بده هدبه جبو که بکار بخباتا سیاسی بگه. شانده که پدکی بسرکتی سکرتاری پولیت بیروی پدکی فاضل میرانی چند روز بری چوبو انقره و تبل کنگری AKP ببو. شانده پدکی پشتی کنگری دست هفدیتن گل پارتین سیاسی کربو. برپرسیاری پیوندین در و ین پدکی سروان هفدیتن گود ما به هدبه و JHP را هفدیتن کریه و امی AKP را جی هفدیتن بکن. همین هفرامی سر نوروک وان هفدیتن جی آگاهی دا و گود هفدیتن دا ما بحث رفش نایا ترکیه کرد. منیدین خال سر بیارین که باکوری کردستانی تو قومن الوان را و گوتن هر وقت ما بحث سکندان شیر و رجاندن خوینه کرد. مشارکتن یا هفدیتن جی باشتر کردن پیوندین آبوری ین هریم کردستانی و ترکیه بود. وزیر دروازی ترکیه دیار کرد که تدش بناتی که دولت ترکیه بکردانانینه. وی وکیل پدکی آنیزمان که HDP و JHP شانده پدکی خواستن آلین شهر راضی بگه که شهر بدن سکناندن و پیشیا وی خوینه واره گرتن و هر دو آلی وگرن سرماسه دیالوگی. همین هفرامی کشتن سیویلانش آلی هیزن ترک واجی شرمزار کرد و گود ام کشتن سیویل چل باکور چل باشور تندی شرمزار دکن و دا کفشه که مخابن هنک باجارن ترکیه کرد جبر کردبون خوا راستی گیری شانده. الجور أجايون سيشامي هفسروكي بيدي صالح مسلم سردان هوليري كر والجر سروكي ريما كردستاني مسعود برزاني واليكاري وزير دروة ي أمريكا بريت ماكجيرك جيبيا هاد زانين مجرد جويني الشعر الدجداي شبيه هروا اليكاري وزير دروة ي أمريكا بريت ماكجيرك درباري جويني دول سر حسب خايل تويتري أجايدو أبي راجيان ما جويني كجرنك الجال سروكي ريما كردستاني مسعود برزاني وهفسروكي بيدي صالح مسلم بيكاني. روز چهارشنبه نزدیک بازار موسول هزین پیشمرگه یریشه که داعشش کناندن و کمک چکدارن وی رخصتنجی کشتن. بگور آگاهیان چهارشنبه شب ساعت یکی چکدارن داعش یریش هزین پیشمرگه کردن. لی یریش وان هاتش کناندن. دوی شریدا اتومبیلی که داعشی هات تقاندن و کمک چکدارن وی رخصتنجی هاتن کشتن و بریندار کردن. هات زانین دنجام بمباران هزین هفپیمانان ناوچه شنگالی 15 چکدارین داعشی هات نکشتن. فرمانداری پیشبرگه هزین شنگالی راگیان که 16 ایلون شف فروکین هفپیمانان نوند ناوچه شنگالی بارگه که داعشی کردن آرمانج. هر وقت هات دیار کردن که هزین پیشبرگه کوردینات وی بارگه دانه فروکین هفپیمانان و اف بارگه با یک سرکفتی هاتی بمباران کردن. پیشم جدان سبی پیشبرگه گلک بارگه داعشی شنگالی دانه برتوپان و زیان گیان دیوان. جزیره پشتی قدغه در کتنا دروا دنجام پیوچینو نوبرا گل و تیم تفگیر تایبت دا 21 کسان جیان خوش دستان. تاوی یریش هزین دولت یاب تانک و بومبل یالنبری تاخانجی گل جزیره دبیجه کوان ترکی مال خانادن. جباجارین جدا ین کردستانی ترکیه و ولاتن اروپایی حیاتن جفدری و لیکولینی هاتن جزیره. جزیره رانش حیاتن را گوتن. جزیره یا وی کمکوشی که مزن رو بده یا جی امی جیوواری خوا نترکینن. جزیره آن گوتن جنها و پیواجی لنبری کسیم بچعب مروم المنانیرن امی برخوابدن. دولت و ایدی نکار بکه نو تاخین ما و امی خواب خوا ریوا ببن. ولتی نوجه شیرناخی جزیره پشتی که جرد دیامی در کتنا کلانن هات قدغه کرن جبو پیشیل کوبکوشین نو بگرن کلانی خوا ترک نکرن. پشتی که قدغه را بو جزیریان دست بجیان خواه روژانه کرن. جبو ولاتین هاتنه قتل کرن کنن سرساقی هاتنه ودان. ولاتین جزیری دیار کرن که سدم پولیتیکای شر اوه که گل بدن کچپر کرن و دانزانین سالین 1990 و اف پولیتیکال سرهریمی تکرن دووی دی ویراستیه زانن. هفسروک فراکسیون پارتی کسکان پارلمانتو اروپای ریبیکا هریمس و هفسروک پارتی کسکا یا آلمانی جیموس دمیر سردن نوجه جزیره یا شیرناخی کرن و الویداری درباره بیاری قومی لیکولین کرن. شانده پشتی لیکولین براویا HDP یا نوجه دخیانی کرد. هفسروک پارتی کسکان یا آلمانی داکفشه کوانش بو پشگریا خواه بدن خلق جزیره سردن کرنه و گود ایشا و ایشا میه کی به بلا ببا همون روین برن خوشک و براین منه ریا هری باش اوه کچک ورن بدن کرن. اوی هر وها دا کفشه کمیدیو چقاشی بیارن و شرطا دا لیمه دنگی واش اروپای بیست. هفسروک فراکسیون پارتی کسکان پارلمانتو اروپای بانک هر دو آلیان کرد که پیویست همو آلی وگرن ماسه گوتو بیشن و چک ورن بدن کرن.
گریلاین هپگی همبر یریشن ترکیه چالاکین باندور برسیوی دادن. د چالاکیان دا 25 لشکر و 4 پلیس هاتن کشتن. هپگی دیار کرد که حوالی کی وانجی شهید کتیه. ناوند راگیاندن هپگی دخیانیه که سرمال پر خواشان تدا انجام شهر دجی پلیس و ارتش ترکیه باکوری کردستان اشکره کرد. حریم موشی یا بکوری کردستان دنجام تقینه که دا 12 لشکرین ترک برندار بون. سیشم دان سبیلی گنده کاواری یه موشی و نزیکی ریا موش و قلپی بومبه کری سر یا لشکری دا تقیا. گور میدیا ترکیه بیاری دا 12 لشکر جی برندار بون. حتی ناتو آگاهی که سر رفش برندار نهات یا اشکره کرن. هات گوتن پشتی بیاری هزین ترک دست اپراسیونی کرن. المردین و چولمرگی دنجام و تقین بومبه ده هریکین 5 پلیس هاتن کشتن و 3 پلیس بریندار بون. الگوری میدیا ترکیه سیشم شب تاخه که باجار نسبینی بومبه نزیکی هزین پلیس دا تقیا. الگوری آگاهیان بیاری دا 3 پلیس هاتن کشتن تی گوتن یک جوان کمیسار بویه. پلیس یک جی بریندار بو. هر وا سریا وان چولمرگی جی تقینک چه بو و دنجام دا 2 پلیس هاتن کشتن و 2 پلیس جی بریندار بون. پشتی یریش گریلاین پکیکل سر ارتش ترکیه اورامارا چولمرگی کو تدا 31 لشکر هاتن کشتن گورمیدیا ترکیه یریشن نتپرستن ترک دجی اوین پارتی HDP او کارکر او هم ولاتین کرد باجارن ترکیه زیادتر بون گوری راهدرن HDP زیادتر 400 یریش دجی اوی اتومبیل او اوفیسین وان پک هاتن او اوی ناوندی یال انقریب تمامی هات شوتاندن هر وقت سدان یریش دجی کارکر دکان جین کار و اتوبوسین گریدای شرکت باکوری کردستانی و کردان پیک هاتنه جوانه که کرد دمال بازار استانبولی بند اتوبوسی بوش برکب کردی تلفنی دا اخویه شالی 6 نتف پرستن ترک کران هات کشتن الگور دخیانی که کمله موافن بروان ترکیه هات را گیاندن کد یریشن 6 یا 7 ایلون دا یه نتف پرستن ترکیه دجی کردان و وین هدبه چلده کس بریندار بونه جی روزناموانک 4 زاروب و خورتکی روجوای کردستان جیان خوش دستان هر وا اتراگیاندن کپرانی کسین کو بناوی یریش نتپرستی هاتن گرتن شالی پلیس و هاتن بردان و هجمه رو گرتین وان بیارن دهان درباز ناکه لی 2411 ین گریدای HDP هاتن بنجف کرن دشمل باجاری هسته که یروجوی کردستانی یریش که خاکجی اتومبیل که بومبکری پیکات الگور آگاهیان شهید و بریندار هنه جبروی تقینی 3 اندامین یپگه و 4 سیویل شهید بونه و نزیکی 20 کسان جی بریندار بونه روزه که جی بریوی باجاری هسته که 202 جیان تقین چه بون هات گوتن بهتری 13 کسان جیان خوش دست داد و بدهان جی بریندار بون اف تقین جی بری اتومبیل که بومبکری بو و دریبنده که هزین اشایسی دا چه بو گوری آگاهیان آسایش باجاری هسته که روجوای کردستانی پشتی تقین اوی داوی الباجار و رفش خراب یا بخوفی بریارک تایبت دارخست هاتو چون نو باجار دا جبو در روجان وره قدغه کرن گور بریاری قدغه هاتو چون الهسته که 18 ایلونی دست بکه و حتی 28 ایلونی دوم بکه هفتیا بوری فرمانده هزین نووندی ین آمریکای جنرال لوید آوستین سرجوین کمیسیون هزین چکدار یا سنات آمریکای اشکره کرد که هزک تایبت یا وی ولاتی در بازی روجوای کردستان بویه و در شهر اپراسیون دجی دایشی دا آلیکاریا شروانین یپگه که لوید آوستین آگاهین زدل سرهجمار وی هز آمریکی و دمو در بازبون وی هزی ندا تلویزیون آمریکی یا NBC جل سرگوتن رایدرن پنتاگونی اشکره کریه اف هز آمریکی یا در بازی روجوای کردستان بونه تول شهر نابه و دیتنی رول شورمندی بلیسه پارتیا دموکراتی رجلات کردستانی راگیاند شو چهارشنبه بوری هزین پیشمرگه ین رجلات کردستانی جبو بیرانین 20 سالوگه را شهید کردن سکرتاری به پارتی دکتر صادق شرفکندی در بازی نو باجار شینو ی رجلات کردستانی بونه اوش گل را پروپاگاندا چگداری کرنه الگوری مالپر فرمی یا پدکی پیشمرگه این رجلات در بازی تاخین تاجیناوی و سیداباد ین باجیر بونه اوش عالی کمک ولاتی و بگرمی هاتنه پیشوازی کرن دنو چه دهاتی گوتن که هنک جشن دولت خواستن یریشی بکن لی راستی برسی و پیشبرگه هاتنه دنه 18 ایلونی 20 سالوگه شهید کردن سکرتاری بری پارتی دموکرات کردستانی یا ایرانی دکتر صادق شرفکندی تمام بو صادق شرفکندیش بو کمبون لگل اپوزیسیون ایرانی سردن آلمانی کربو لیش آلی کسین رژیم ایرانی و هات
ترور کردن. سکرتاری پارتی دموکرات کردستان ایران صادق شرفکندی 23 سال برینها آلمانی هات شهید کردن. صادق شرفکندی که پشتی عبدالرحمن قاسملو بو سکرتاری پدکی جبوک اپوزیسیون ایرانی را بجوه سردن آلمانی کربو لیدم جوین 23 سال بریوی در رستوران که بازار برلینی راستی یری شکچکداری هات و دنجامی ده ابخو تاویسی حوالین خو شهید بون. پشتی بیاری دادگاه بلند یا آلمانی دست بلکولین کر و پشتی در بازبون 3 سالان به سر ترور شرفکندی یا حوالین ویدا دادگاه آلمانی دستلات و ویدمی یا حکومت ایرانی و گناهکار داد ناس کردن. الگور بریار دادگاه سرکومر ویدمی ایرانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر کی ایرانی علی فلاییان و چند رایدرین دن یه ایرانی و اکبر پرسیاری ترور کردن سکرتاری بدکی هاتن ناس کردن. دنگو باسنجیانی پزارم بنابر و کوچبرین کرد و بیانی سرسینوری سربیه، خرواتیه و مجارستانی آسیمانه. کوچبرین کرد که پرانی خلق روجوای کردستانی ندبیجن امروون و تخرابیو مناگی جوان بلا دلیل موکن. اف چند روزن مجارستان سربیه خرواتیه سینوری خواب بر کوچبر و بنابرین که دخوازن در بازی آلمانی و ولات روجوای اروپای ببن گرتنه. اجبر ویجی پزارم بنابر سرسینور آسیمانه. الگوراگایان دولت یک بوی آمریکایی، اوکراین، یونانستان و بلغاریا قاستیه که رینده بالافرین روسیه ین آلیکاریا مروید گینن سوریه همان آوایی همان داخوشش عراقی جکریه لی عراق اف پیشنیاز قبول نکریه. پشتی که بلغاریا دستور نده بو فروکین روسی وانجی ریا ایران و عراقی بکارانی بو. الگورنوچه نیویورک تایمز دیپلمات آمریکی روزا 5 ایلونی سرکوزیر عراقی دخواست کریه که قاد خواهی هوای فروکین روسیه را بگره. الگور دخویانیا بر پرسیارین روسیه روزا یکشنبه فروکین روسی السریا عراقی گیشتن فروکین لزقیه و 8 تن آلیکاری گیاندن سوریه. را گیاندن روزا واجی دیار دکه که روسیه سوریه برای لشکری دانیه. روسیه جی قبول دکه که د چارچوبای پیمان نوبر هر دو ولاتان دا علاوه لشکری چک دشینه سوریه و پرورده لشکری ده ارتش سوریه. مسکو و آگاهی که دبیجن لشکرین روس بهداری اپراسیون ده بنجی قبول نکرد. آمریکای اشکره کرد که دولت روسیه هنگ تانکین پیشکتیل دور لزقی سوریه بجی کرده. رایدرین آمریکی دبیجن روسیه نو چند روزن بوریدا 7 تانکین پیشکتی ین جوری تنوت 35 دست لشکر و هنگ کرستین دن ین لشکری الباشوری باجاری لزقی سوریه بجی کرده. الگوری آمریکیان روسیه دخوازل ورد نوونده که لشکری یا مزن چه بکه او آمده کاری بجیبون 1500 پیسودان و لشکرین خواده که لی وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف دیار کریا روسیه تنوونده که لشکری سوریه چیناکه و اف هرموری اسکری و پسپورین لشکری ین که در بازی سوریه بوده جبوبیه که هات نشاندن که در شهر تروری ده آلیکاری حکومت سوریه بکن. روزنامه نیویورک تایمز شیشی گوتیه نوونده لشکری لزقی دکاره برشیواندین روسیه سوریه بپاریزه و حتی پشتی بشر اسد جی داوا کردن حکومت نو در رولک مزن بلیزه. سروکی رژیم سوریه بشار اسد راگیاند کد چرچوبای سوریه یک گرتی دا افداخوز کردان ویتو ناکن. بشار اسد تودیده ده که دل گل چند دزگین راگیاندن سوریه دا گود که کردجی بشک شاقی سوریه نه و نه بیانینه. گور اسد کرد نه هف پیمانن جبر که پرچک سوریه نه و دنو ارتش سوریه دا جی گلک کسین کرتنه که جیان خو کرنه گوری. سروکی رژیم سوریه دبیجش دست بکو شهر سوریه 2011 و گلک دخوازین آلین سیاسی یک کرداجی پیکانینه او گود د چارچوبای سوریه که گرتی دا متد دخوازک آنجی مافک کردان ویتو نکریه. سرپرسا روزنامه‌وانه که کردین سوریه دژی دایشی سرکفتنک مزن قازانج کرن گل و وف پیروز کرن یا نه او اسد جی برسیوک وهاده ده کسک بروانی ولات خواب که پیوستیوی بسپاسینینه. در باری قبول کردن ستاتوی کانتون روجاواجی اسد دبیجه که او نکاریویه و کاری که دستوریه و دبیجه هر وقت که گل در باری خود بریاری که بده و دستور جی ری بده اوجی بگل رویه. بلگه فیلم درنری کرد بلند گندوز یا بنامی کردستان لامریکای فستیوال فیلم سربخواه لس آنجلیس تا دو خلاتن گرنگ برگرد. فیلم که دیمنین وی پارل باجار موشی یه باکوری کردستانی و نیویورکی هاتک شادن فستیوال فیلم سربخواه لس آنجلیس خلاتن فیلم دریش یا بیانی یا هری باش و یا دادان استران اوریجینال یا هری باش بدست خست. بلگه فیلم کردستان بحث جیان و بلوروان فیقوان و زرنچی بناف و دنگ آوازدانری کردی نافدار عگیت جمو و دنگ بیجی کرد دلیل دیلاناردکه. بلند گندوز دیار کرد که پریمیر فیلمی نشاندن جار یکمین فستیوال فیلم جیانی یا مونتریال یا ایسالدا پیکاد.
گدارین هیجا او بو وشانا دنگ و بحث نفتیه که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپوره هر وا نوچین نونتوی جارکده نفتیاتی دی سال سروی نو نشانی بنجام نوچین نفتیه که امی راستی هبین پیویا رفش آرامی و آشتیه هر 4 پرچین کردستانی دا برنامه نوچین یا رادیو یا تزه با آراز ترکی پیشکشی وکرد حتی نیشمیاتی بمین نو خیر و خوشیه دا